Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu. Aha ni ku Ibendera TV, ngiye nitwa na Ntirushwa. Tugiye kubagezaho rero amwe mu makuru yiriwe avugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hirya yarwo. Mu karere ka Rusizi haravugwa inkuru y'umugabo witwa Mukeshimana Faustin wagwiriwe n'icyobo ubwo yarari gucukura umusarane. Turaza kubabwira kandi ku yindi inkuru irebana n'uko mu karere ka Rubavu abashinzwe umutekano baraye bagabweho n'igitero cy'abagizi ba nabi. Mu makuru yo mu mahanga turababwira ko inzoka yinjiye mu ndege igatuma abari bari mu ndege babura amahoro. Nitwa na Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Nkuko nari maze kubibabwira, mu karere ka Rusizi haravugwa inkuru y'umugabo wagwiriwe n'umusarane ubwo yarari kuwucukura. Umugabo witwa Faustin Mukeshimana w'imyaka 33 y'amavuko, wari utuye mu mudugudu wa Gahwazi mu kagari ka Kamatamu mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi, yitabye Imana azize impanuka ubwo yagwirwaga n'icyobo ubwo yacukuraga umusarane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe yemeje ko ibi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Ukwakira muri uyu mwaka w'2022, aho avuga ko uyu mugabo yaguweho n'iki cyobo ubwo yarari gucukura ageze muri metero 17 z'ubujyakuzimu. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa agira ati, yari umugabo ugeze mu myaka 33 y'amavuko, akaba yacukuraga ubwiherero akaza kugwirwa n'icyobo ubwo yarageze muri metero 17 z'ubujyakuzimu. Uyu mugabo rero baje kumuvanamo ariko basanga yashizemo umwuka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa akomeza avuga ko uyu mugabo nyakwigendera yasize umugore umwe n'umwana umwe, agasoza yihanganisha abo muri uyu muryango, ari nako asaba abaturage kwitwararika cyane cyane muri ibi bihe by'imvura, dore ko ngo ubutaka buba bworohereye bikaba byatuma abantu benshi bagwirwa n'ibyobo mu gihe bari gucukura umusarane. Naho mu karere ka Rubavu haravugwa abagizi ba nabi baraye bateye bakica abanyerondo ndetse bagakomeretsa n'umwe mu baturage. Ibi bikaba byaraye bibaye aho bivugwa ko aba bagizi ba nabi bakoze ibingibi bakiri gushakishwa. Ubuyobozi bwatangaje ko abakozi bashinzwe ibikorwa byo kurinda umutekano bakomeje gushakisha aba bagizi ba nabi kugira ngo bahanwe kandi baryozwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bene nk'ubu ngubu. Ni nyuma y'iminsi mikeya cyane no mu karere ka Musanze havuzweho abantu b'abagizi ba nabi bafashe umuntu ushinzwe gucunga umutekano bakamusagarira bakamukorera urugomo. Ni ibintu rero bikomeje kutagenda biba byiza, gusa abaturage bo mu karere ka Rubavu bakaba bahamagariwe gukomeza kuba maso, buri muntu akaba ijisho rya mugenzi we kugira ngo ari bo ubwabo baba aba mbere mu kwicungira no kwireberera umutekano wabo. Mu mahanga turababwira ko inzoka yageze mu ndege igahagarika amaraso y'abantu bari bari kugendera muri iyi ndege. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inzoka yateje impagarara mu ndege nyuma yo kumva mugenzi wabo wari wicaye mu mwanya w'icyubahiro avuga ko abonye inzoka ku birenge bye.
Ibi byabaye kuri uyu wa mbere aho uyu mugenzi yabonye iyi nzoka mu ndege yari iri kururuka ku kibuga mpuzamahanga cya Newark Liberty giherereye muri leta ya New Jersey muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ku bw'amahirwe ariko ngo iyi nzoka yaje gukurwa mu ndege n'abashinzwe umutekano, ariko ibi bikaba byakozwe nta muntu n'umwe iriye cyangwa se ihungabanyije. Ikinyamakuru Washington Post dukesha iyi nkuru gitangaza ko sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere yitwa United Airlines yavuze ko iyi nzoka yakuwe mu ndege kandi ko nta mugenzi n'umwe yigeze ijya cyangwa ngo ahungabane mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo hatangajwe uburyo iyi nzoka yaba yageze mu ndege, gusa ariko abari bayirimo bashimiye Imana nyuma y'uko iyi nzoka ibonetse bari kugera aho bajyaga, kuko ngo iyo iza kuboneka bakiri mu kirere byazaga kuba ibibazo bikomeye. Ubuyobozi bwatangaje ko abakozi bashinzwe ibikorwa by'inyamaswa n'ishami ry'igipolisi gishinzwe ikibuga cy'indege ari bo batabaye bagakura iyi nzoka muri iyi ndege. Bivugwa ko abatwara indege bakimara kumenya aya makuru ngo bahise bahamagara byihutirwa inzego zibashinzwe kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ibi bikaba byaherukaga kuba muri Gashyantare, aho nanone inzoka yagaragaye mu ndege ya Air Asia yerekezaga muri Malaysia. Hakaba hari abari batangiye kuvuga ko ibi byaba ari ibikorwa by'uburozi cyangwa se by'amashitani. Gusa ariko inzu ndangamurage y'amateka kamere ya Florida ikaba yanyomoje ibi, aho yavuze ko inzoka isanzwe iboneka muri buri ntara ya Florida kandi ngo ntabwo ibi ari uburozi cyangwa se ibikorwa by'amashitani. Ni ibintu bidasanzwe, cyakora kandi n'ibintu byo gutekerezaho cyane kuba inzoka yaba yabashije kugera mu ndege. Hari n'abavuga yuko yaba yazanwe n'abantu, dore ko iyi ndege ngo yari irimo abacuruza, ikaba rero bikekwa ko yaba yaje muri imwe mu bitwaro cyangwa se mu bicuruzwa byabo. Ni ibintu mu by'ukuri bitari ibisanzwe. Reka amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tuyasoreze hano, tubabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka ku Ibendera TV. Nitwa na Christine Rushwa, reka mbifurize gukomeza kugira amahoro n'amahirwe, ari nako mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV no kuduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye tubyubakiraho mu makuru tubategurira umunsi n'umunsi. Ndabashimiye cyane rero, mugire amahoro n'amahirwe.